Muthia Zebed Obed ni arikitie gutwaro Rehab thutha wa ndeto kumbuka ati ni akoretwo agigomerwo ni thina wa unyui wa njohi. Ndeto icio ciomborirwo ni mutumia wake Zebed uria wakaire andu a wendi mwega mateithie muthuri wake akiuga no kunyua anyuaga na ndariaga. Zebed aratwarirwo Rehab ni mutumia wake na mumeremerekia wa boy wa Mwangi. Akenya mwena wa comment section makorwo magikenera kaundu gaka ga gukorwo ti mutumia wa mundu gwitwo Zebed no arako akiromboya mundu ogwitwo muthuri wake. Akenya mwena wa comment section makorwo makiandika na makiuga ena Lucy Wajira kauga Mungu amkumbuke, people go through a lot. Ena Nancy Maina kauga people have to be strong regardless. Some of us have gone through hell fighting our battles in silence with no one to count on and still holding on. Ena Derito Favored kauga anyua ena kiremba mutwe ngurino ni mwagurukire. Guku no kwa Mwangi wa Mohoro, ngakorwo ngikuheana gitio kinene ukorwo gi subscribe thini wa YouTube channel ino.